Matamai le fa Samoa Oan suino le wana le tai le lua Na amatea o fife au fa apea matama O le silimu amo o faya o e tai le tua O le Samoa O te fifia lava te whatalo whatu mo wholo whatu Samoa. E lau whasa usoga le reivanga o le afiafi na ua sa vali atu le vai o le wanti 5 minute o te ainei le tu lai 5. E le tautua whaua fwea lau BluTV mai se fwoi o le tātou programa le tauta iai. Mara manuia, le rei aso whaiva o sio tātou o tino u sa whita i tunga. Ia, ma la vasi ai lo tātou o tino u le rei fwoi aso mai lava i le tai au i le. Oso ai o le la, po le nganga ai o le la. Ia, se ia whasifo fo i le nei fiafi wau te taritonu o Samoa o le na ua malu le fiafi ua ngoto mali antu le la i lona nua whan. Ba tau fo ia iau te roa o le atara fo i le tasi o lea ua whasifo. To i titi lava fo i o na mou umantu lea o ave malo no si o le la. Ia, ma wha mawai mai fo i lana tau dua i le le yaso. Ia, ili fonga ele sa wha ma whanawhanaina ma wha mala malamaina i o wala uma. Sa e whemalanga iai, ia e whai foi o le suaino le lapauta, ia e meise foi o le aula patai, ia e meise o le tau whaatiritiri foi mo lea e le nei fiafi o wholo whatu asiata, ma le porokalame a le BluTV le nei vanga o le fiafi, o mai o e le nei fiafi. O e fiafia, o e whaanoa noa, o e afa fiafia, afa whaanoa noa, o e mata whaasiasia, po wa mata foi ona e mata ai u na wa vela lola ku ka ya fe tu lo foi malisi ta fa vale lo fa ele ngore seu le meole e seu yo le meole io e aso atoa o e fa lai na ilo ona pongi le yaso e a mata fa ai lo ku ka mata fu le seleni ya wase ku ka manongi ai fetau ia le vela e lo le asu rungo le lau ai tu ia tu lo fa le au taf awa ia te fa pena ia e lo fa le lu ti tua oi o folo fatu ma fataro fatu ia te oi le wo pa anga mai le tanto BluTV ile nei foi vai ngole afiafi ia ole asu tofi le nei e feri le halu le vave o aso le vai aso bele ia le fele le io le o aso ole upu moni ai tatou tau mana tu nei la fo yaso ia se fana i la ai fa pe o le ala wa ka ko poko ngi fa kai ka inga le shokinga te mana tu aso ia tu ua loa o nga me se sa ti nau te fia o te alu sa vai ia o te alu fo ngale o sa o ti nai sa mo i naso wa tu la fo i sa vai ma fai ko nga i fo i ta male linga ya ta maiti ma te le au ti ni fu to fu ala to ma le fasi pona i vi mo uma nei la uma te falo longo e to fai mo me foi
o porkalame mo le sia sauti nai le stausanga ia o ka se umi o ngā porkalame ia whaalongolonga kunga lo makua ma ia ai la vaenga le ngongofo ia pia ia o tau e whaia le askurimi au waile ai e fua tu lai le na a sauti na ma fuafuanga o le sia sokinga ko kiki o mai so mai le au so e o me tua mamao lau va ai al terminal nei ia nga umange yo le reunion ka ko plan e ko kiki a ko ka mai le vai so fo le reunion o te fia la io ia nei vai tau so fo pe ma nei le turingo fie nei te ber so fo ia le tulanga wa yai ma tu ole tanto wa so le nei ia o tanto so ta inga masani ma tanto fa tara noanga ma tanto minister mai Samoa o le so file nei e tele ai na masani ona fai ma fa tara noanga ma le minister leo ma fa pui ia a mele u tu lai mai ia o ai nei New Zealand o fiu e tuli le ma minister o le fa pui o tele le vala aulia o le fioga le minister ia e o folo fa to fa talo fa ti o to rungo le tanto programa tango share le tanto live o le fia le nei ia na ona to fitu na ia la au fa to anga e pe o le tala le tuspa ia ai o tanto minister la mai Samoa ia o tanto pa anga masani fo ia le Tautai e mai se o le fionga i le minister ia o ia fo ia lo ngafa taulima le tulanga o tamau a inga o se tanto turu bisinisi ma la manuia ai mai se fo ia leipa ia le fionga ia fo muina po o le fitalenga ia le Leatinu'u Wayne so ia lo i lungo le proclame ia o te fia fa talo fa fa filo ia tu ia ile pale mai ia o le sa folau o lau fionga le minister ia ile nei foi vanga o le afia fina o taulangia ile sora nafi ia au te fafitai o lewa maua mai so wa no lungo le ta proclame o folo fa talo fatu ile o fionga fa muina po lo fitalenga le tinu lo fionga le minister lungo le ta fa talo no ngale ne fiafi ia ma no sei fua siata talo fatu foi ile o fionga nei vai ngole fiafi ia me se foi le mamalo se tato o tinu fa na mo me ne fa salong ai masalo ele a matalieta fa salonga ia e mo bona wa tu malu po enga i la fionga foi di tu langa na ele a son nafi ia si le foi ia tele o tapo kalame ia e fa tu langa la mo na fia pita ia ole o ngatasi fo futia male o mele o tu langa i a to ngia fa ka peneta ia melana e a ko fa malulu to ia e uma ia le fontangan po o tarfit il time Samoa ia o te loava ia o fai situ ai ia tau fai atu tuli mai nei fale ia sa foi e se foi situ langan fataliatu o mela le fa malulu to e lo fionga me se foi mo maro tato o tinu me si ia lo fai no morta filo inga nei aso ata lo fa to e lo fionga me se foi tato o finga no BluTV i nai mankau malo se fo manuia ia lange mama ai lai loa la fionga le minister ia wai lo foi o tato wo ma pa anga wo matua malama la vai tu langa o nai fesuia inga o masani fo ia wo mama le BluTV ia e fesuia inga la last minute ma fesuia inga fa pena langa o le fo i manino i rungalu le tu langa pisi ai mission se vai aso winga e se fo le dei vai aso i me mai tawatu le ngato tau manga le palmini ia o vaenga fo ka peneta mata penanga o le sisinga fu o le vai aso fo a se tato fainga malo ia o fisiri masani ai tele na wa ile amatanga fo yo le tafa atala no o amba o vai ku ngali o le te la e mai le plu ia o fia walanga o le film le ma le pe o le langu le tato ofisa fa sala lo nei ia la o fionga minister ia faftai sa o plu mai al vai aso atone ona o fuanga fo ia matanga luenga le MCO ia me se for fatulanga ina o le workshop na fai tau mesina ile tulanga ile asonga fua o le ala sa ia ila toninga na o mayor lang plu ia o ne fo iba ia so ia o tulanga fa pena o le landlord tato tanga vai tato fua le Samoa ia peon silafia o lo ia fo le plu ma le re lanu woman lanu moana ia itulanga fa pena ia ole tulanga na le ia malesi mea ia le fa peo
o le kala o se kala e ave se lango po se tūlanga whapena an mea ia o le lanua ia e fo e whātau o fo ia te tātou ia e le ngata fo ina i o la i fo i walewa ona iai ia tātia ia le lango mu o le fast ia o māsania ia o tātou sila fio malawa le tūlanga ia pe o le tali atu lea lau o fionga i le whafisiri fo ia winga le la i ne fiafi ro fa tai o fa pe wi ayo no le to ala foi le ai nei o kilani le plus le wa ma wa lunga la na lu le ia wa langa o te loa ia e fa ia inga ia weling ko ke pe te me e fe lo ai ma se mato au me le lo mua u yo le ia fa tai lo fio ngai le medista mo lo wa no o fa la lo mai mana tu fo la ta o nei mata upu ia ta pa fo so fina ngalo ai me se fo yo le tu langa wa ia se te mi ta fe mata upu le matanga luenga ani se o vaenga fia whaafisiringi ai le o nanga me se fo vaenga o le matanga ruenga. Ai se o ofisiringi mua so whingalo. Whala wai tele. Ke ro fo i mata upu ta oto mai ai le pa le mene ma le whai unga o le tūlanga fo isa ai le sa ili ilinga i le mata upu fo i le i whale ata ma le pea i tu malo nei sui tau va. Au so lava fina ngalo wala wai tele ia i le tūlanga nei umai ai ia me se fo i o le tūlanga wale lifa iei matasi iei le sa ili linga na tau atata la so fina ngalo na tau wavala lava o se ata lea e li lifa iei le sa ili linga ma o le ata lea o noi u iei le tūlanga wata oto mai iei nei le ungo ar komiti su ele sa fia ngai malema ta upu lo fio Io le nganga ia sa tatia atu mata upu le komiti su e wo umona fifili e palemene e lau te suaina ia tūlanga e tauoloa ia o loo wa mafua ai ona mōlia fo ia nisi fo ia o fionga i whaipule i le palemene ia ole anganga lava ia ole mamalu o le palemene ma ia toi whaafo i le palemene i ona tūlanga mamalu me se fo i le tūlanga i le whaalolonia ole palemene atoa Samoa ia pe ia wa mata ona pe wa se atua i tūlanga whanga le ole ala wal whamatalanga i fie whai elea i le palemene ma fie whai anga i le whamatalaya a me se fo inisi o whaipule ma tūlanga whapena ua halua la folta unga le whaupunga pe wale kea po se tūlanga whapena wale ko pole fo ila to ia i le tautonga fo ina whaatino ia i tūlanga o le masalo i toi whapupula lawa i whaatautonga lea whaatauto ia tamaitai whaipule lea la tamai nei ia pe ona sila fiolo ia i tautonga na mat whaamaoni e tauaona titilo ia le sa tatou whanonglongo umalawa ia i o toi whangu mai ma toi whaamanatu mai i whaipule ia lato tautonga lea ina ia ao na usta ia tūlanga ia e pe ia la o le solo mai ai tūlanga ia ai ma se lava e le tūlanga o le whainga pālota o tuana e tunei wa e ia le nganga ana whapetalia lava ia le tūlanga le ingo o le whainga pālota ai longa i se a whainga tele e le se a whainga tūlanga lea ia ai whalablawe o le talia ina ia le whai ungo o le whainga pālota le ua mafua ia ona mafua ia ona tūlai mai whawhitauli ia le foi lau titilo ia le whainga malo le te minei ua tau ana whamuta ia to inga la fonga whapene matulanga whapene e whaasanga i le palemene ia e le ngata i lea ia o le puipuinga fo i le whamasinonga la tau ia e lona mamalu matulanga whapena a o la tau ia whaatinoina ia e tūlanga ia o le si vaenga ia o le a foi o le si vaenga i o tawhatolu le sa ye le caretaker government lenga ye le lava i te pai o ina lava lina amata ona whanu mai e tūlanga ia o tulola ma le whainga malo o whasiton wale talia ina e la tau sa ye mua le la ua mafua tūlanga lea ia peo se o le nganga lea o mafua en whatatano ina le vaenga whauwhai el fast ia te mai tai barmia me se for ka peneta ia male tūlanga fo i fionga i di whaipule po minsta lango e te taua ona tala noa ma whaasoa i le tūlanga lea so e o atu la le taimi wa mai ele i unga
o le fautuanga fo ir komiti wa uma na mai wa uma ona tatia ia le vaenga pa fai nei i se tūlanga e te tau ona titilo iai e tā ofi ai le mata upule ia le pe o le au te lenga le o le saunoanga fo te mai tai pale mi e fai uai ia fontanga ia e solo mai ala i lunga o le tūlanga lea tatia ia mena tupu i le sipa e inga le o iai ia ua umatu na vai teimi ia o matou fo ia sa afia ina vai teimi ia ele to fia manatu iai paule mea o le anga i luma matiti lo pole a se fo fa fita o tu lai mai ia pe o le tali atu lea asiata i lau fa fisiri mai mtau pule malo fa vitai tele lau fionga i le minista io o manatu fo fa malulu fo i ona o lau fionga le minista o pisinisi mala manuia ai le anga o lau suafa le si suafa na tele na lau manu ia i to tonu o le tale no ina ma le fono lea i le fatusa tusanga o mea na tutupu o le ala foi la le o fifia o te manatu e tapa so lau foi fina ngalo langa sa e ui mai ei foi i na inisi o fa fita uri fa penei o le si vaenga o te fia fa fisili ei so fina ngalo langa lena e tauta ua no ma wala va no fo e fai tau tu ai inisi o a me se fo mata tu inisi o fa tala noanga ale vaenga le tu o lo nga le malo e le faseana au mai mal fina ngalo na falia le ftalenga ya le pule primoni na ia oto mai ai le saunoanga le na tau afia mai fo i lau tau afia mai lau saunoanga se saunoanga le fionga mai tai pale mia fa pea o e tauna se i male ale le vaenga le pe fo le waso solo le tu ainga o le la pe tau au mailo na ia fina ngalo fa pea o le ua matua se ia le tamai tai pale mia tu lo sa fa pito wa se ile mamalu o Samoa e tau le aso i sau sa i lau fa fonga fo wasa e to no le Maota o le tau i tule i sau fa li unga o le winga le o le sau no ngala fionga tamai tai pale mia em fa fona e sau no i le va ngala fionga le minista ia tonu o la to o la to fa winanga na o le sei o le a positu langa fa pena ai o le silsila tamai tai pale mia ma le nei vaenga fa au fai o mea ne ua lewa on tutupu mai tonu le whainga malo tu ai ua lewa ona iai ua pe ua maasani ai la tau tūlanga lea ia awha pe se whainga malo o watu ma le fast food tausanga luas food tausanga ma on tupu o pale mia mai eise si tō tasi ua matau na ieri tūlanga na o pe ua le kea ia o te te tonu ai whanongongo fo ila ua fionga i saunoanga fo ia le fionga ia tu le epa i tūlanga o tua nai ia so o tua nai paya inga o tua nai ia taimi sa whai e nai ia uma marapalota matulanga fa pena o le nganga tonu lava na o te mai te pāle mia sa wha winga i tūlanga lea wa mata ona le mafau fau saunoanga wa so solo i te tonu o le pāle mene ia i lātou sa mua i malai o le o lātou na mua i malai o lātou sa whaatino ina whainga malo wa tuanai ia nā tau te loa ia tau te sila fia foi ma mātou loa whaasalonga mai lava o le pāle mene a Samoa nā vai teimi e iai ala mamalu e iai ala tūlanga i tau ona whaatino e whare mea ngatai saunoanga foi ma tūlanga whapena ona e mana tunatula i ala mamalu o le pāle mene lena iai ole fatula le sa to i te tono luas fulmo tupu tausanga le ala mai ai ia saunoanga whapea saunoanga le mafau mo saunoanga le popoi mo saunoanga e le kia la to po tanga te fatino i saunoanga wa io e pe walu martulanga fanga le o le mea o te tautalai o le mea sauno i la to o sa ole e se sin fain suia ona le malosi ma le pao o le la se pao o le se malosi o fai inga palot ala vai ia le nganga o le malosi ale na iai le la e fa winga i te mai te pale mia o le fatula le o to o solo le la te tau on se ia to lunga le ale ina ia ma fai ona to e fa foi le mamalo le pale mene ilona mamalo masan e te tau ona fai ses le ala utau no ma te mine fai nga malo le ye te mine el fast me te mai te pale mia ia atonu e a verse te mai tai
e mawhai o na whaatinoina ia tūlanga lea. Ia matautara sa o le mata upu lea ina ia mawhai. Ona ulungo fia i te tono fina ngalo o whaipule ma ale mea wa iai. Pe wa mo me vangale pe o kau plain ai titi le vaangana. E sili ai ala tō lango la tō taitai. O lai sa oanga ia i tūlanga o mawhapena. A o foi la ina iei ni mea tūlai mai. Nā mai la ia o lona maa losi. Ma le umi na iei pāle mene. E pui iei la ia to inga tangata whapea. Ele a mai ala le umi o iei pāle mene. Ai le o ngā tasi ma le tūlanga e tauna iei. O te siri fia foi o le fionga ia tūlai pa foi wa lewa o nei tōnur pāle mene. Nā hoi na te siri fia. Ai maur to inga mea hangani. O mtua inga loa. Ya. Whapopo tulo i loa maritu inga whaipule le iei ia le fionga ia le ala. Ia ala e tu mau ale le manatu le ala. Sa o al mele u te uno. Mai le mwhai o na tautau fia le mele u te whaia. Ia a tonu e iei ar te mi aroa lua vai e. Ale na iei ar te mi whangale le masani whaatino e. E iei ar te mi e mauai oi. Ia e iei ar te mi e mauai. Ia le fo ua maua. Le la ua maua tonu a e maua mai tumutumunga whaatumutumunga pāre mene te mi nei. Ia o le whianga whai ale ala o sesi o ali whaipule mai e tu malone o whaleata. E woma ua ma mai al mafutanga tūnanga uma whapena ai ua ese tai tonunga. Ia peo na sila fia ia e toa whaa ia whaipule whaleata. Whaleata tasi bua tolu ma le whaa. E to lua le o le fast ma o le fionga ia manu le ua. E ngoa mtua ia manu le ua. Ia ma unge e mata tonunga ia o il fast. O te tonunga le ala ma le fionga le ngoa mtua ia ale. O la ua te tonunga lea o le HRPP. Awa walewa ona fiola ma iei la tau ilalo le HRPP. E le mana o mia la le sui o la tau tūlanga ia. Ia au ia malau titilo ia. E te lo le ia me whale tonu man me le whale tonu. E te lo hon me le anga man me le. E te leo fo ile e ato e ngā tūlanga whapena. A ele ilo la whaapasenga me nai rua. Ia luna winga. Whaita la ona o naulu. E fo ia teimi a alu fo ia e le matou whainga malo e o ese mai le anganga le nai. Ia o te awa whamanatu. E te oso mai le titi e tonu le awala le tūlanga lea. Ala e pu e mai alato e se sere mea le matou te whaia. Ia e whalabla. O matou uia ala tu la fono. Te leo whaate anga pala mene nei nawa te tasi ar tala uma whafo. Ala mele nau i ene mea lea. Alu whamasinonga o whamasinonga sau i le ise whae unga na whai. Tūlanga le standing orders. Uia mai te ulanga whapena, a tonua heini se le te tonu le process le. But o process le na matou whaia. It's hard to beat. E whainga tā tele ua matua i yo o ai o onga i suenga ma fautuanga lo ia, fautuanga le AG, fautuanga lo ia popoto i Samoa, fautuanga lo ia popoto i Fafu. Leo a mai fautuanga. Lena laina solo whapea ia whai unga ma tūlanga sa iei, ia le whainga mālor fast. Ia le la mau te solo ia, a whapena matou mālo oi, matou mai toru i whinaunga ngai iei. Ia e tawana alo e pe, ia e mana ia, leo whoringa mai le la alu ia, le whionga ia tūla e pama le ala e aver tūla whono. Mana e fwoi, a tō titilo po whea, ia, o lesi meo te whia whailo atu. A masani na launga ia le whionga ia tūla e pana vai te. O le pale mene supreme, is the supreme law, supreme power. E leise silunga atu pale mene, supreme. Ia lalan mele wo ye. Lea ua alu vea i loa toi whai mai loa. Se pale mene, se meo, se fonfutalai. Au ia whiala i ele supreme power leisa i mai pale mene. So it's only supreme pa alai malosi leia ia. Ai le supreme pa pe whaonga sis tangata. Ia o umi se whamtalanga asiat. Ia ona o tau whainga e whamalam lama le mta upu le i la o fo i titilo ia male
ai mai se fo se tam whainga vai ngā whao whai ale. Ai whātua tua le tua Samoa o tasi leo lo i te minei. Alo whaftai lau le ai ua mata ina lava le whaafonga Samoa me se fo le whaalongolongo atu le tūlanga o lau Folasanga. Lenga e mo mia fo i le whaamanino ina o le saunoanga le whionga tamaitai pāle mia. O le ala ua manino mamautu e le ai e le o whaatatau i se tangata. O le whaatatau i a mionga ma mea ua sosolo fo i lele matūlanga mai ua whai maha mio. Iyo, e peia o bufo i le whionga la au na fausia o le whaatou whala inga fo i o le tō whamanino o Dr. Whanawhi tangalo te manatua pea. E ile talale na, o le whaiso o se mea e le moni. E ono a vea ma mea moni a ilantou o lo o whai mai. Le ala pe tau le ala ua kuka ofia i ro mal pal mia le fionga safa ai se o ila le fito tonu ia le tala le se ile fainga ai le ofa pe o a me ono o tuli matanga o se tanga tasi to tasi po le tulanga fa pena a o ta o fo ile vaenga i la usau no nga a fa la tele ile a wai pe o tasi le vaenga o le tau va yatu e tau mai tau atu e pe e fa tu mana tu usau no nga tamai tai pale mia le fainga le a fa pe ona o tuila epa, tu lo wa ta ua suafa. Ua leva na ile pale mene, ua leva na pale mia. So a faila e fai mai ai tuila epa. E toi te tia pei ua fai mai umai ia le whaavai. O le isi foi vaenga le tate tilo atu i le whaingora mata upule i le mantou wa mai tau atu. E o ngā foi le e whao o atu i la uwhionga minister ma le whainga malo. O hau te tau tilo. Pe e foi le o le whainga le sa te tau na whai ai ia le hao le malo tu lo fo pe ana fa pe o tau mafai fo ile le winga o le ilona to finga a le wata vai tunga pe o le lifa ile pui puinga o le tangata fo isa tu le fo isa fai a o le pale mi o le me fitong ya ile o se me fo ile le e fai mo se si mo lona luma na i tono se ainga ai o le fa tai lo fina ngalo mala mala o le si vaenga ile mta upulo te fieta paso fina ngalo fa mo le lo fionga le minister o lena ia ile vaenga committee a lena filfi a le so ina le mata upule ia a lena alu to e ma ua mai fa metalang wo manga saingi le si au vaenga fo ile to fa mai le HRPP ia wa alu to e talusanga le si to alua e to e tau suile ele o isi fo ila fainga ia le pe tau la vea mai ai ya aso solo ia le na tau sau no ile fionga te mai tai pale mia wa tau na e ke ioe ma saingi e to sau e to tu pe wa to e kolosi se si fo ile o la so fina ngano ile va nga lo fionga minister ya ni lo ti lo ye wo ole ngia le committee mal pale ni ele ma fai ona ele ma fai na si on sai me fa mole ja la faina ja to e fa wa tu tato wa fa so ma na fo ile tu langa ile a finanga lo fa li o le fionga ile minister le uto mo tu le so tainga ia sa no lo fionga ile minister tu so tu langa le we tu so o le ngia le parliament pe to o le ngia fo ia committee sai ai ele le pen fa pe o ne sai ai fa pe te sai e ko muso ko fa lo sai ya fia fo ila lo fo io o le standing orders durante fa pena e ma fai fo i ona momoli mai ele fionga ele fon fitalai se tu langa fa pena o le fa maoni i le tautonga wo umona la to fai wa ele fai nga sai e ko aru e ko fa me o se pe uma o se o sai o lona winga sa ye lona finangalo sa ye la finangalo te min tanoi na ile mata upune o lo sa o le tu langa le wo ye o so tu la fono ila to il pan meni ai wo uma nei la wo itua e ye la tangata itua wo uma on to fai tangata i sui nei ya ola me o ko senye no I'm just assuming you se me fa pena while in faina sui so manatu e te sai ni tas fulu po ai to sui lo manatu tal valu tayao ai sea ona ua iai lesi tangata ua wala au atu. O se sere mea ua faia. Se tūlanga whapena, o te tonu foi, e whapena foi si sui e tō lua o le HRPP sa e tonu komiti.
ia fa Bluwave ia o to fa ma le fa utanga lo loto na lai ona le suia fo yo la o sein e si le ila le tu langa pe fa pe metala noa ma ia a to titilo foi e fa tan no ina tu la fono ia male ai mai se ia le tu langa o le molianga na mai ia eli lifa uma tangata i fa maungia o le mena tupu o so tu la fono ila ua i le palemene male upuleanga ina o le palemene ma le fonfutalai ia masui o le palemene o lona wing la sa ia isui ia sa wa so tu la fono ila ua ia o le mea la le otu ia le la ua o iloa i foi le mauti noa o le mea tutu wa ia e la tau nei la o mana o to ave tua la sei le mauti noa po fe tu wa le mauti noa po la le mea afai o le sa au ia le po ai mala mai forta o le to au ia ia to no ina vidi ese si le po na a me to ave tua to sei ni le tau na fai me fa pena a me uma ia a fa pe ese ia inga fa pe i lalo vai nga fa op fai fo ina ia tau tala noa taimi ai le yo tonu i there has to be a plan you have a plan and discuss ai me ia pe ale yo tonu ai le fa pe a lo tanga ta ia le la tu la mai to nga me ia o si le tu la le manu ia me le wo ia e si le pe ana ta ti ai pe a fa pe son te tonu nga e se ta ti ai pe ai fa ru ni ta ia en fanto tu nga te fa ali so no finangalo ma tu nga fa pena ia ai eu te loa wa ese vai nga fa pena wa ia lo fio ma lo fa tai tele o le te tau vai to le tau ia o mea le au mai lunga o le ta share so mai le to tele ia e la ngona i male fa no la le te tau vai tunga e pe o se ma o vai pule a se ma to tu ma lo foi le sile to tau na ve mai le vai ngale ia ai o le tu ma lo nei le tinu o to fa tasi ane o le to fa na to fi le tu po fonti ia fai o le tu inga to fa le ma lu fa pe i tu langa ia e alofa foi le tu ma lo ta foi le liu ai po ia tonu e nga mo le nga i luma ia ina ia fa tu ma wina la vale to fa te tala lo ma saingi o le nga alua ia wala kwa eskengi ia le tu langa na o la o ile loto male ia o yo le o le si vai nga wa o mata upu nei santa tala noi fo inicio ta proclame wa tea awo manatu no le wa mai lona yunga ia o ta pa foi la sofi na ngalo ile dei tai milita fa soa la ufionga minister i pili fo ie todo awala nga o le ala wa pe wa kau mangu fa kasi mai lunga ia result o mata upu te tele nei ia tasila le nei va inga le wa matua fa te ia fo ile mai ngor su enga committee le e ole wa monia wa fa maonia la vai le ai wa se le e kanga ka wa korosi pisi fa inga pili nei ma talu ona ele ola ve ai fo ila le kwainga so solo ala le afia mai ai le sauno anga tama tai pale mia la so fina ngalo lo fo ngal minista ya masalo le al mele al palaka mele la o ye se ile ai se il palaka i ya lo nga se lo palaka lo ngo pe a ko mori ta pe uma mori ono no winga ya solo la vai lungo le tulanga na ya ai a mai le li poti o le la tan no ina le so lua le la saul parmene wa o te lord tasin na li poti o le la o ye le tan no ina o le van taun tu etan no ya fa la ve ya sa fa nga singa se ya le fianga fo le sui fo ta la ina ya yo le la wa to fa fo cielo no malos o le la o te lo la ye la tu langa e tu la ye la fa tino la ye le la to li poti le na mai ia pe si le fia foi ai ele sui te fonor committee na ai le sangil sui te fonor committee ile li poti na ia na si le fia ngo ya lo au sui te fono ava pe la ile sangil li poti ele mfailan tu lunga a mai le li poti donor parliament ono te lo pe istu langa wala yo na le sangil ono ole awai pola stu langa fa pena ia e te tawala ona fa taliala se sau ia le sui fonf talai o ia te fono e mai pella to li poti luma wala ngai to lua tanga e to lua su ele saini la ele li poti lea ai se a mai li poti se tan noina
ia o te tonu le o tele o titi lo o tele na fasala lau mai I lunga ia le tūlanga I le lipoti lea ia a o le lipoti e pe ia ngā le toa 5 futa sia tangata na ave ia kopi o le lipoti na o fai pule a va pela e 5 futa si la tau na ave kopi o le lipoti ala walu tu ia no winga ia e longo winga o tono ala le o pa mene le ngala tu ia lipoti le o tu la mai ai ia ele fai fonto e na o le ato nga o io mai ia le tamai mo se tu lo fo ia le maro dato o tunu o le a o ta tia mai le tulanga ta tia mai ai ia le tulanga li poti o le fo o mana folinga mai e to tasia pe to lua to tolu to faila to sa fa tino ina le tulanga le e le sui o le tula fono a o mana pasier palmeno o man segnela al mano ia ole fesiri tele foila e fia nis tula fono sa fai fa pena ai paulo tula fono le o mo temine ai ana le tula mai nei la fainga malon nei ai o toyo mai la to lunga e sui ia fa pia ala wo umon al fa la vela sai au telo foi sai el se ma ho fa pe tato walu fa pena si tato ya tutong to fa sa o leila ia tula fono ia mo to alo la itu a e mo fo o le ma faina la to fa ia ona o le to foi mai o le fain tu o le me wala to fa ina ia ta un fa ia ave o man malo si mar pa o le e fi ave ile presidente o le fa no ma sofa o le fam se no fa ma sofa ia le la o ma o to wala I ele vai nga fa fai nei e pon fai nga malor fast le se ia lo le a se isa or pala ka fa pe a to a tu langa ye no e to su lo ku pala e mo mai ma ko mo sa o mai ya ka ia ngala ko fai tu langa le ya al mesi ya ole le la fa sa o ye tu la fono ele yo o tu langa e to tele ta to ya fi ai a fia ai so fa matai a fia ai ia fanua fa Samoa a fia ai a inga o suli e tau I suafa ma fanua e a fia ai to tele o se tata o tunu e o ai la to ele I fan na mai se tuno e a fia mai la to ia me se o to lo na New Zealand ma Australia ma fa foto ele o ma faina ele to le o to mai fa tino me ia ma ave atu tar sanga fa msinonga ina I mafaina su e mata upu ia pare si foi me e foninga mai a faile pidi e pole ia il presidente ia le unga la pidi ele a fa kwa e sau ele karia as tauna tu si mai la wa vatu no fa msinonga fa sanga mai o fa kwa ele karia la wa pidi ma mai ia se tu langa fa pena la ufionga e onga e matoi mafatia tele wa inga matulanga fa pena ya mesi ya tato taria la solu alves fo ola fata tia ile lo ta tia I numor pal mene lo amele li poche committee ya eso solo hay un ole si foi li potile lefto a umat olo no win ya ole o tien la vai kas ma lo whaavitai le whinangalo o a malama wa lewa na whaatalitali Samoa ai moni ala usau no ngalo whangan minsta me se fo I mātou nei atunu I whafo le ngai na ua pasia tu la fono ia te lo o I na matua tawhiti tu lo whai ala vea ai le tō wha a Samoa ia tunu I whafo wai le toi nā male la ina e le whape fo a mea ua a nganga vale ma whaatawa nga vale nei a inisio a ingai Samoa o le tele au nei a inga mafio anga ua whai mai I whafosa ili ngā manuia I anisi fo yo I la tau o lo o puipuia ma tau fiofia mea sina ma wha moe ia yo la tau a inga ai paka kula fongo lea le ma whainga mako kuku mau ke urukala ngi wha masingonga paka kula fongo ngei le ma whainga kapangi ipu ma whaingi ngi makai ma mea uma au le whea ngai Markoviki Fatu o le tele paka kama lea whaangaka mai rengu melo o mataisa o matulanga whapena. Ia ai whawhetai a fo I le tō wha. O au e sau noa lau whengan minista. Ua toe whamanantu mai lo o mawhau le fia while nei.
le winga moni o le saunoanga le fionga le tamaitai pale mia i le urua iaso ina ua maumalo le fast. Le na ia saunoa i mamalele whapea. Toi titi lava. Matou tuai mai tutonu. Toi titi lava a matou tuai mai tutonu. Longo winga. E whawhetai o loo au mai lea whato whala inga. Se ta mai malama o lea ia le chance. Ia lea la ua matalona sau le malama tele. Kele whale kongo se tātou wamio. Ia mau te fia i lisi vaenga le report e moni lau sau noanga o le ua publish mai, ua public le sau le sau. I lunga i newspaper whaasala lau ma ia le summary o le report ma le ilonga. E se lo fia i le si laina nai au mai ai. Ma ua fautua ina fo i e committee su e sue. Ina ia au vatunoa le mata upu ia ao leo. E whai ai nisu e suenga e mōli ai ila tau. Kwa i o fia u le leingarenga. Le anga watatau fo ina ioe. Na ifo le fui niu le lapalapa ia ila tau le whaia nei vaenga. Uio lea. Toi tasi sa whafsili mata upu lau tele ia le malo ma le pale mene. Ia o le tame ile ta matanga luenga whamore lo fionga. Lea la ua whamalo lo mo se taimi. Po le alava le tūlanga wa iaile a tai o le tua ngai ma le whailo tusi. O le aso a finangalo ma so a si le fia fo ile le tūlanga ile tai inga o le tua ngai ma le vaenga whapena. Ia sa e iei fo ile vaenga whaupu whaini tausanga. E ono te tau wai ona tau whisui ina le tūlanga o le leadership ia la tau i sau whai tau pe o le ata o tola fo i le tūlanga o iai o le tau ma unu mai le saunoanga le whaipura o whale ata i whaataro noanga ma le observer. O le tau batata mai ei so na finangalo e ono tu mauare ta inga e le suia. E kai mai a whaatua pola fo i lele i tua le ta inga o le vanga whaupwhai. I le atata nao so na finangalo nei le uli. Ia ai pala so finangalo lo fionga le minister. Ia ole mea mua. Da o toe fo i tua le temi lea o lo whai i whatanoanga le fionga le li pānia fo isa i na vai temi matu stala. Sa lea mana ia le newspaper leo le observer sa whasa na o i tonu. Whasa na o atu i tonu iei. Al mea leo e, sole, story ia so uma. Story ia so uma sa mo observer. Mea la lea, au e te manatu whaatau waa. I se au nanga o lo tau mawhai ina ia wa se manga le tunu. Lea la sa le mawhai o na avatu sa mo observer i tonu tele o na whaatau tanu. Ai fo le vai te misa sau noa e le fionga ia le ala puli. O te le vai tau na newspaper. Lea au te nofo mau le whamatanga. Te le vai tau na newspaper. Ala mele o ye. Matua i tele o stories ato ina le waru te mini. Ia alae talia mai ar Samoa observer. Wa foi wala to le wala to le wala sila fia ina. Le ila Samoa observer alae e piteu silina tele publications le ima tele fala ulo le ye. Le wala misi ase story le as e la vo fia newspaper. E pitulanga. Ko fa kangala ko. Pero ko fa kangala ko ele lope le lopo mo moe o Samoa observer ko fingo stone se tulo. Ale mea foi lana e foi titilo ye ile faso longa mai ngole o tulanga nei I mo o foi o tala. Ese matite e tusi lole e fai lo se story se newspaper e winga finga malo lava te e tusi mai. Laulu valea ia na o te la fai tu a foi la ye na le lau al valea os ko ingo savea sano mali na vai te yo laule stupid laule idiot laule le ai manam na ma me na tu la mai le la auto ya no neto e fai story si o la Italia sole le ai la ele stupid le ide e se la tanga le ye a lo to e foi tu la ngale lo fa fisili ele te inga o vai nga fa o fa ia o tala fa ngale a fa pe o watu o tato pa o tu ai to fe tato o ai pe te mine tau tu lai mainis o le lato o le lato lango ina o le lato tai ina ye na vai te
te lele manoa na matu tai ai ana sui le lato tai le teimi o whainga pālota ma teimi o tūlanga whapena e te le se me tūlai mai ai longa e mwhai e fast o mai nisi i te tonu e ti tilo i se plan ma ti tilo i e whaanga i o inga ia ele tali ia ele ia ua vai le awa tu le amal par mene ala fe mai le ai tai ia ia o tu nei lai tonu na Maota lo no winga e tele atu lato te mi alo e ti fena i lato tai tonu na Maota lo le lato fa soa i le tamau a inga o Samoa ma le mea le ia tamau ai pike o so i lato i te toi mai te mi nei le o le isi tai or tua le lunga faktitala i le vaenga le ia tu i fo lunga pau la le lato mele la fai nga le pui nga o tangata o leto e taita o leto e yei tono palmen no winga e uma le ia a fa pea e suspend fata usang e uma le al fata usang o pui ya ya o la se si la mai se ala utu malo pe fa pe o ele e kele ila ko pui se si kanga e kele ila ko ke kangi o ma ka kalo yo nga e la ko wa se mangwi or ka ko kumalo ale ki kiro kungi ya ole ai ke kaum fai ai sa on mene sa a ke le kumalo ya nga o le kumalo pai se si fai pule fo e wa ese mai so na fina ngalo i neva tem i lo le tau ma fai pea e ave la to fai pule e pui le tangata le o fa le tonu la to pati ya a ke ai polo ke ki e o fiama le foi ke ai polo ki a kusia ku mi skar me ka un fa chingoi inga ia lang te sia tu sa umo tangata i tonoi ele a wai fo olo no wing e si le to ia la to la tai tonunga ele fia fai ni me fai a kwal fast i lo le me le ella to tu mano ai fa lo foi la unga ia na fai e winga ile mele ele ia se si fa pe mai a me sa fai fono ma to tu mano talo mai ma to tu mano a me ia o sau i e pui le ai o lo na fina ngalo o lo na manatu e isa si na o tu le tu malo fa me se la tu manatu po fere me ave elon fina ngalo le ai ia le fulana ta o to su fa pule mari o te le lo pena fa ya tu sat pa tia to eru tu ave tu lo sei ai long e tauna to e fo i lo tu malo e te tanoi e awa ele faina e sa vai e tas fullu al po e to saule ono tai au e to mau mal mele e su ye so fina ngalo le ai ele fain fa pena no winga su ya lo e fina ngalo a te le fesili le tu malo po fe tonu le ye tu langa le e te tauna mai se yo le foi fai fono ma to tu malo yo fa le ta lua e fa so ai le tu langa na ye malesime ai alu le aulo pe ki alu i maftanga fo ia nu matuna nga pena o ina e mai ai ia fautuanga ia mai ia e tamo fai mo moli ai se fina ngalo o le tu malo ton ia pe o le tulanga le al me tona ye tona li fo se tai ele o le lei ele o toi le lei ia tulanga le na ye wa o le ai se me le lei mor parti le se me le mo na tumo ala tamo fai e mo le pao ale ina ima fai ona to tu lai mai la to e fa tino mena la to fai na vai te fa nga ele pao fa nga ele tupe fa nga ai fa to nunga ma tu langa fa pena ia ai pe ona fai atu ia e se manatu e fo ila to ate to nunga sen melen ma to fai sa melan la to fai le fo tanga te e la to nunga se fa misinonga ale la o mai le ungor se fa misinonga le ta royo le mele le fai ia pe ona fa pena atu la o fionga ia orto tele o matou yo te tunu ina tu langa le oye le o mafu ai ona maua ia le ia numero e mafai ona fai ia matou esi me o te fia fai lo atu te milena fai la unga te mai te palmi e mafai ona faonga ia le la unga te mai te palmi tali e tua e ta ole la unga fa ministerial speech fa pe fai se la unga fa minsta e sana e fa wila bea e sana e fesili
Taupea o Vaitemi e whaonga e tula e pai le launga whamista. E launga i so se teimi a anga le maksau whai a vanga le ma. Mai fia moe mai whanongongo e. Mai whanongo e. Alan mele ni whai te mai te pale mia. E na tele i whaonga ina lava se ministerial speech. E ki le vai ona manatu i tono pale mene. E sea, e le mana o mia i se mea o lai sao whaaturanga le. Le asa whaia ia le atau whai mea la o ni le i o. Wa ana whaonga la fionga te mai te pale mia. Le la unga le wha minsta. E le ima se vaintu nunga e wha uila vea. Pita. Ia le nganga, te tonu le nganga te mai te pale mia. Tu pela wanoa iai. Tau whai mai ia i le foi e wha moe moe le fonftalai. Ia i tūlanga o le puipuinga o le launga te mai te pale mia. Ia pe o le tau whai atu lera o fionga siata. Ma lo whaavitai lo fionga le minista, le whinangalo, me se foi o le manga male au talaina, au tūlanga ta oto mai ai, le foi vai aso mona tau alumanga. Ai ua e ta ua foi le tūlanga sa o le leia, o le te saunoina, ai ua tau ai lo mafau. E pe ia tangia mai le matou mai tau wantu le tūlanga le iai le vaenga whai pui ai a tatau, a tangata. E pe ua tau lili fatele le winga ia la te tala, e le ama se sio whapea mai fo e paule me le tau mai le tu malo. E na o le whai ama pe e tau awala mai fo le o fili mai matou e tu malo, pe e pauana o le me fo o le fesiringi ala o le tofa le taimile nei. Ia te ilo le ai whai mai ale, fina ngalo ia o le minis, o le whaipule ia matulanga whapena. Lua o le vaenga i tate tilo whanoa no fo ia te au ia ma lo utangata savai. Ai le whaafonga. Le anga o le tau maua tu yurunga lu e me se fo o tūlanga i le wau mai lunga i upenga o whamatalanga. O sui e rua mai savai ia na toi tau, le na toi tau tolo i tua, le o i lena mana na o toi tu i tua la saini. Ia fua tu i le lilifa mai o le tūla i mai mara suinga o le malo. O savai le ana matua lilifa mai ia i le tele o ia ai uyo lea, talo sia ia fo i lele ia toi ta o toi lango tonu ma koe sanga konguange sa fo lau o nei sui o i tu malone ia wau teiloa o le lau tele ai o i tu malo o ua mata fo i tala noa tu fo i ai savai si o matou fo i a fio anga ma le tu malo ia o tele ao lai whaatari mai tali sa paia poroketi a meisi o le miliona matulanga whapena ia ai ale taimi e sa wai lava sui e fa leo mai o finangalo le tu malo ia ai le o na lava le mana onga malo na finangalo autas ai fa tai le tulanga ile ta fa so ile ni vanga la fiaf o vaenga no fiaf siringe tu ile o fionga i tulanga le matanga luenga e ile fa tala le na o mai o finangalo te a mai se fa mani nonga le e tele na o mai solo ila to lunga o penga a ta fa ilangi ma o penga o fa matalanga e tau lau manu ia mai ei whapea ia inisi o ila tau i ngā ruenga whawai taimi. Pe o sosola ese fo ilele ona o ni tūlanga i ngā ruenga wa ofa atu ia ia nisi lava o tangata Samoa e au se tā lia. E a mai se fo i o atu no i whafodei pe o New Zealand. Ia e o e whai ngā ruenga ai ma ono mau ai ni ala tau no fo mau. Ia ma le te ua la vevea i le toi fo i atu i Samoa ma tūlanga lo iai. E tau iai se whamau ni anga o nei a whamatalanga la hu fionga le minista whamolmole. O le mea o na sila fia le malu ko Leatinu'u me se hoi lātou o i malanga whaavai teimi nei. O special visas ia o i lātou tonu i ngā luenga whaavai teimi. O special visas nei, na alau mai e le whainga māloa New Zealand. E whao ngā atu ai mo i lātou e atu i ngā luenga whaavai teimi me whatoanga. E le ma whaina e whao ngā ina visa ia. E te alo i te whainga runga i sisi me ese mai ngai lo le mea o uma o na sai nei oi. Panga nā ua i eise whē tu una inga e ese le company le wai aru i. Ia le waktali mai oi le si company. Ai fua langa i runga ia inga i mawhai ona tu atu ai. Ai le mawhaina i whiaru ko a inga ma kia ilaunga nuenga. Ma o le si mea iai. Matu le lisi le i Australia le immigration. E su ea oe leo maua. Nā mai lola ia loka oe. Pātali te mi te sauai. I le ini ia inga whapena e mawhai ei ona e alu. E te su e ngā luenga ai ma e pulea oe po whea te aluanga iei. A wā a mai se li po tia mata ngā luenga e maua i se tūlanga whapena.
na le watu ar whatonunga al whainga ale tatou māloi nei. O ila tau uma ia ua le ia tūlanga o visai. Tō su e mai. E le su e ala e su e leo. Pe su e fwe le immigration a Australia. O ila tau lana e po e mai. Na la vea la ia na mea whanga leo le overstayer. O la vea le tūlanga whanga le wa abandon me ngā luenga o sola ese mani ngā luenga. Ia pe ia koi ngā whanga e pengi refugees. E whio ai solo i Australia e le mwhaina. Ai mau wālanga leo atu nei o le i la ko passport numbers. O le i nei la tau profiles. O le i nei la tau nuu ma la whanga matulanga o mawhapena. So e po whiala me Australia te tamilo. E mau atua o i nei. Sa i le anga sa o tar sanga i le malo Australia, malo New Zealand. New Zealand le RSE te mileno i nasa mata noa i male. Mista o le trade in New Zealand. Fatawenga. Ia o ia foi na o le mista lang o le immigration. Sa ave i se tau sanga i tūlanga le whapea to ia mata tatou le kota le o atua i nei. Ai a whape e whamanuia i nai nisi o i ngā luenga Vitamin New Zealand. Pe mwhai on talia la ngā luenga ia. E whaatu mua ia la tō forms. Mō ngā luenga i apply ai. O lea la e whaatali mai ia le minister na o le social minister immigration in New Zealand. I se tusi alo ia to Samoa. Ina ia mawhai on talia tūlanga na. Ina ia mawhai on talia ngā luenga i la tō olo ia. Na o la tau o lo o New Zealand i RSE. E wa whaamanuia i nere kota. Ai le whapeo tangata umala i New Zealand whainga apply tūlanga na le ai. Se longa lava o whaamanuia i na o kota. O na mawhaila ia ai lunga la ia inga. Whai ona tusi atu la ia le malo Samoa. Ina ia talia ngā luenga ia. I lungo ngā luenga ia mana umia. Whaatungu e no nofo ma wai New Zealand. A Australia la, le ila se mea whapena o iai. Australia, e te sola loa, po e loa oi, nā le watua o le mātou lisi nei, o i la tau ia o sola ese mga luenga wha waiteng. Tu watu le immigration ma leo Australia, sa i lifo. Anto e mai, ia atonu ia la tau nei nā o lo tau mwhaia, whaisia wanoa ina i mawhaia, ona whaatino. Ala afaina e maritato Vocational. La afaina e ma no istangata yele i o atu nei. Ona o whaala Bluwave ma le leanga o la tau na mumu atu. Ya, na la tula ia whela mio na aya fia atu ai la tau yele i o atu. O le ala o ta tasi malanga i le masina. Le o batu tasi o talia. Ai mai voila le lisi. I tono ka peneta. Ina i titilo ia ka peneta. I lisi o tangata i e o. Wan mela i esa puleale mitanga luenga i avea puleala ato. Ia aolo o iele review olo whai temine. Titilo i mo nisia i inga fau. Ona o te leer whawhitauri. Ia peo le tali atu lea lau fionga. E le mawhai ona whaatanga ina. Lau whea lua i Australia. I le visa na e latu te whainga luenga i whakoanga. Ma lo fa tai lo winga la manino lan vaenga lea o a fo itau pule ngai ma fai ona fa so ai o lo e so ainga el ale afia matangi a lo winga fa pena fa be mai te alo fa so to onua o le tene le alo no fo no ma wayo pepa o le kaimea apala ia tu wayo pepa na ai ma wai ma o ngai su e o le fa tali atu Samoa no winga la o le ale se va no ai o le sifi mai lo au mai Samoa sa o le lo fo le minsta o le lei la wala o fionga tu langa ana ia na ia isi o lo tau sa iri ni awala whapena ia se whaamole ia tatou walu le ala tu la fono o lo e fo tu la fono Australia la tau ia tu langa i ngā luenga na fo isi la fia e tatou tangata o lo ia i Australia e ia o pepa te no fo mau ai e le mawhaina e fia lua e whapena i Australia ia isi tu langa whapena tonu ini awala o lo whaonga nisi o official o ia i o. Ia ai, e aro e lau kupe.
ai koe foi mai ai tamo ia pe o tala le ro fiong e pengi fiki e le ro ia mare au fai pepa ai o mai malo malo o no le tata me ma ia lo fatu fo ile tulanga i Samoa le nei a me se fo wa i tiute ma fai vole nei aso le sia fa fasili se sa no fa ma o tila o fionga le minister le loko le o pasia nei ma tulanga au ai ma unga ai le manu lau tio lo no sfutu sang mo fai na to fa mani no nga o ai ni ai nga fa soli tula fono o sesi na te toe whaongaina ma toe whaatauina mō sona lava benefiti pe whaongaina whaaso iso o lava se awala au noa ma le longo ina o le komiti a me se fōi o tūlanga i tātou matangaruenga o tūrisi ma vaenga whapea ale matangaruenga lau fionga. ia o lo ia il komiti ale tapenanga o le tuto tasi le o lo iai o la tona lo ia copyright o le logo le ele ma fai sesi ona songa whaonga ia re tātou lo e te tau ona apply i le komiti le e mai ia whatanganga e te tongi fo ile tupe o le pe umalawa o te le la tau le wa mata ona apply mai na bato ela ia copyright e fai ona e whaonga ina ai da batula ia whatanganga e te alo ia print ma whatau ma tūlanga pena pea umana tongi ia le tūlanga lea o lo iai ia le copyright o le loko so o le vaenga lana o le tapenanga al tuto tasi o la taulana e whauluanga ia le tausanga lea ia pe o le tale atu lea lau fionga le afsidi Palo whaavitai ua le asisi sila lau fionga i le minister i le tangaruenga me so pisirisi malama rui tono so tanto tunu lea ua amata ona fotua i malama i le tatalaina o so tanto tunu ia i to fo ia tu ia so faiso lea fofua ia i le fainga malo ua tapena Samoa me so nai pisirisi matulanga fa pena e ono to tau fo i le tulanga sai ai me o manuia me so polofiti lau fionga ia olo ia por kala me ale malo i le toi fa fo ino bisinisi la iti nei te le i le faina le na e ono walua tau sanga o tau whaier mele o le loka tala ia o isi foi bisinisi o le mwhai ona to e tongiana to le sene bisinisi lua fe lua tasi ia ma le lua ona o tūlanga la vau whawhitaurina e isi foi bisinisi matua sui ale ia vatu whatatainga ta pe o rental cars i nei telen toi whatau umana tu ta vale o le mwhaiona la ko keepinga la ko fleet of cars e tongi ele senye o ta vale nei a o lengi tourist e whaongaina e la to rentals ia le la wa amata on toi tartala le foi wa umana toi titilo e toi assess pe mwhaiona toi whaawau pea ia bisinisi nei pe le ai a mai se lava le afianga o tatou wharitani malo lo tele la afianga temi nei ona matua le ia stulisi ia o lo tau mawhai fo ia si vaenga lea o lo latou titilo ia le foi sa ave so swani le malo i au whai hotels ia e le mawhaina e kawan sustain na vale hotel ia latou ia e wha i tourist ia o temi nei e le o mwhainga isu winga ni visa ni tourist kwa isu ya akuso panga na ia tatu tangata no lava ia o le ia dual citizenship fanga le dual passport Samoa passport New Zealand passport Samoa passport Australia ai fa pela le iso passport Samoa ia la kongu lau exemption stamp fanga le stamp ai em faia na fero ia tu mai fero mai ai fa pela iso exemption stamp o le mele ia pe umalavala e fai male tusi nei Samoa i se tūlanga whapena te le pe umale immigration ave wa ole to e fai ele office o le vai fafo tūlanga ia lau fai ele airline ia la ko bookings ia pe ole tūlanga na ai mo tourist ia ele ni Samoa ele tio citizenship matulanga whapena vanga na ai la ofinga luenga con kalake e o mai o ela to contracting ni Samoa e fai ela to nga lunga tu o tauna fai ai lenga ta foinga ia o ofisa o fainga malo ia fa
la ko konsula ma ko ofisei ne en fai ona malanga mai lato ilunga se tar sanga fo il malo Samoa ona to tangata fenga menga ia fai na sui pe o mai isi a watu isi o tangata fanga e so soangi ia Taupea le tato CT scan le na mai ia mo technicians mo engineer papito e mai fa pi le ala fai ona mai lato ai eleni tangata no Samoa matulanga fa pena e fo isi leo a mai ona hotele tato elevator o lisi vanga o fale ia malo leo lo ia ma business o le ona mai fa pito ela io la tona e a mai e fatino nga luenga ia pona tangata leo lo fa fatino a me se foi la to lo mai faita tonga o tato mali o levon ona tatia se a to load that what you know ona to ia leo lo fai specialized jobs or specialized tangata ia e mai fatino nga luenga ia so so ni mo tato atunu ia matulanga fa pena la o fionga set malo fa tele lo fionga le minista mo le ta fa talonga ia mana tu fo yo tau fo ona se u fanua i tulanga le fiafi ia fa tele i lo wa vanoa ma le lau fo ia o fa i fo ona fa vanoa mai le nei fiafi ia wa fo inisio mata upu ia la fatu sau nanga fai o mai se fo ia to tele ila to o mai moa ma mori mai ona lo fa anga u ko ila lau atua ila u fionga le minista i te lo ili si tu la le ta por kalam ia o lo mori mai ona tu lo fa anga ila u fionga me se fo por kalam le fiafi ta o lunga mai sau nanga ia mo mori atu fa tele ila u fionga mo le no vai on fa tan no nei fiafi ia mai se foi le malu foi mar pa ia o se tato o tinu o fai ona tapta po ai mai nei vai ngala fiafi ia wa foi se fa tata noanga ia fa malu lu foi pe fa pe foi se tautalanga po se tala foi o le tu sai male fa fonga anga foi o se tato o tinu ia fa mangalo mai le o ona ia e te lava e po tau fai lava ina ia ma le matau ia e alai ona tau fai lava fa ale ngana pito silin fai ngofie fa mam nai ia me se foi la tu ele malam la ia ele se me o ia le faina ia la tu fo lo mai lango foi e ngate fenga malolo e terminei ia lango foi ia teu nei ia me se foi initial mato tu malo o lo papa ao ma no foi New Zealand ma Australia ia fa tai lava mo tu lango ia ese taimi ia tato feiloai ia fa malolo foi ia tele arbisi ala vanoa ia o aso lulu ia ia fono kapeneta mali pintaia na fitu nga ia tu langa ia a pe ia o aso ia le fai mo lo wa vanoa le tu langa lea ia fa pe foi ese taimi o vave umar fono ia foi ia ese toto mia foi tu amai ia fa tele lava mo le no man ia lo fionga nei fiafi ia lo fa foi tato finga luenga ia me se foi le sto ainga pero me e tau malanga mai o se tu langa pena o isi kai mi pika ke kau moe vale isi kai mi lo fionga le ministério ta fia watu Samoa ia foi ia o manu ia watu iyo ia o talo a foi le fia no for quarantine ia mane foi pe atu lo tua ia fai atu do no foi e fa no foi sia ia ona vai ia no le loto ia ka ko on sai do kelema on sai ola o fai nga quarantine to fale ia ele fai a tonua mane foi lo sau mai no for fale ia filo ia ma inga matulanga fa pena mai quarantine ina uma mata o pola inga mutulanga fa pena uma malau fitu aso e saulo e fa o na lo la mo ela no ai se o ele o faina na fitu ka na e te lo fia quarantine na o te wa inga e ese la tu langa na tulanga fa pena e fa fanga sa we no fo ang fo se lo chao ya pe ya la yo la e che no fo le chao tulanga fa pena ya e pule la vala o fiona ya pe ole tam faya tu lea ai manuia lava fofuanga ia mga luenga matiu cho nei fiafi
ia fa taitele ia fa maru foi le tu to tai mole ne fiafi mole tolo faanga ia elo fionga fa tu foi ia mai se ia fa nga malo mo su tanto tu isa mo to mo se la lava ia so nei taimi fa so foi ia mai manuia ia so foi ia mai manuia fa se foi ia o le tanto wa no le ma le tanto fa tele no ma le fionga le minister o business ala manuia ma leipa le fionga le fa muina le fitalinga ia le atinu ia wain so ialo ia wa fo i tūlanga o le reiva ia so matau rumanga se i tato atu i whasalong fa business foi mai tato kolosi atu i le sui o le tato BluTV e to whaia wa ai na forsa monisio tato update e foi ngai ngisi mea manga ia le tūla i mai Samoa pia mai e whasalong fa business nei Tautai voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūlanga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaanga le whaatau o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa sunga fua tau e lisia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo e ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oi ile voucher. Tai mo le talo pa voucher ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. Ona inu e te mao le ainga. Whapea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua langa le tampai. Tai talo pa voucher. Teki talo pa voucher. Toi fa fele ia tu Samoa i lau fa so so ga le vanga o le afia fele toi te liu mai ai o le tanto programe ia mai malolo masani me so diso tanto fa abito mai tanto company lang o lago sua le o ba ma so tainga masani ia so fa so o so o le tanto BluTV ma le o danga le Bluwave Samoa le tofa po le fetalinga ia va ai na Folasa le fo wa pale mai lungo le tanto wa so tainga ia wa fo ia nisio me o tutupu si o tatou matunua me se foi le nei aso maona mainga ioi e walanga e tatou te mawhaina momoe ana po ele ikimu ngafi ia e tatou feala mai uoso se a whai se aso whapenei whainga na visu ia inga o le tau ma me tutupu e o te whiawhia whawhela ia tu ia le uso a whaasaralau ia po le sui o le tatou BluTV i Samoa le to whawa ai na forsa whatara whatu talo fatu ia famalo foi le pale lo tofa Asiata me se foi le fa fonga mo la tinu ma lo lava le sa ia tu te foi ma fai le fua to am te le tatu tua ia o le tulanga o le longlong pu le pe o le tatu tinu i me foi lo tupu ia i lo tatu tofi nei Samoa nei mo ila to ia lo pi ai foi na foi tinu lo ma wai o se ilinga via ha o le sila mai mo foi le tatu tinu ia tonu lava Samoa ma lo se fua ma lo fo le langi o ma fa pena fu fa talo fa tu fa tu lima le to fa Asiata ma lo lavale kono sai nga luengo le yas ia pale mai e tala mai o au ma si mai lu fala si ngata io e fika tale pa ia ainga masala fai ia e to o vai singano ma matia i tu au ma lo le fa to ale liro mai ava ma lo fo ile tawata i ma lo le pale le yaso ba vai to li so le pie tau tara noa io tanganga mata angiru kausi na mata mata fa sala longa le mata ngole nei vai aso e tai e tu sa lanu tati of winna ioi ale vo mai la vai le nei aso tofi ole vo vai tu ba ka o so de langu e fuefu ioi e o ye ye se si o musu o tia o e se mai si o to lua yo la e fai leta e o maleta e ia ole vai ngana me so tanga ba la lata foi le o ni au na lata le tu la lata le tu a to no se tu langa na o se tu langa foi le wa mani tu foi lo to fa Asiata ia le ngo o tato wa ngalu moana ia pe lai foi mai o ngalu fati ai Samoa nei le abatu le au ia ni tonu o le te ma fo ai o la fai tupu le aso le aso ia ia fai fale le lu ngalu malau ko ingo misa o ma se tanto o tunu ta si ma sandi la fo ile nei aso ma na ia le la ma le tau ya matou mo el silfia e l'autofa me so tanto wa o nanga sul ma na ia la ya matou ele malu
malulu waka ko malulu mato ya ole o sila o ro fero wa fa ten top fa fo ngale le mata ngofi eleve vela ele malulu ai malu mana ya wa merta ya tato Samoa ya sui la fo I hanga o tang ya o taimi o le o taimi fo ya wa mata ona vai le tula vole le o le malu lue ya tauru dola ya le ya se fo no swing malo se tolo ya ole tula ho I wa le tula ho le suo le tai ya mangagwa ya tono fo I ele o mo ila to ho le fa sa uni mo fa nga fa ivana le tilo la si le fe ia tala yo tau mai lo fisala vai tau ya o tula nga masani lava ya o le vai nga fo le tua o loa ma sabili mai ma tu si fo lo fiti ai pel ta tu tunu ya mai se fo tula nga nei timu tamo me fa pe na pio nei William fa til ya o le vela la to ya lo fa mawina lava ya mata mai lu su tolu ya o lu su fa to pa uma wala le lu su tasi ma o mai lu su I se taimi ya o le po ana nei ya a Samoa lava ya ilo na tele no mo via me uma lo to fa Asiata ma lo fa tai tele lo to fa va ai o e to fa longo tu le upulo le timu tamo ma sani le ya anai io e misir kamale ko am io e palasiare timu so wakuli mai fer kimo so le fa sang fe wala var mata TV la to o man to la ni menan timu tamo ai la tamana peta o timu pisi io e kamanga pe a palasi la lo pisi se su o yo ko kingi ya Maota se vai te la ya man to ai io le ya o mesili la ta oto ta fa manino ta ta ulele ju tanto tunu I Samoa ai ta tele io inisio tanto update mana o se fa sina tanta mai fa so a fa fo ma fo I Samoa I se fala lave mantu ya fa te ia fo ele fo nei tu ai nga fala lave peitai e ma fu no fa ya tu le ngonga le mele na tupu na fi America ono le a fi ai o le soifu nei fana witi o le asa tau mai tau me se fo sa oe a faita wantu ma va ya tu e tu langa lo update mai lava ia le tu langa o le fala la vele tupu mai ina le rock elementary in Texas o le asa va ngai la mai tau tu langa le fala la ve ngonga ma matuia se mai tau fo le e ui mamao ia se vai ngole lo langi lo tula mai le fo I tula ai se mai tau ho ia fa le tanga te soifu ai le tilo ati ai o afianga o fa na mai o lo fa tino ina ia le fa la vela e la ngona ai le tula ma le o le mafo fa ele ngata no oti ma fa no ai ai tai mi ta tau mo fai fa tu mai I lo ta tu tunu ma tatou whanau, le tūlanga o whalawe lawe o mea lo te tupu I nā tunu. Ia e sisira fo I le tūlanga o le sa mai tau ina. Whaisina tala vau te leo le li sa whateno ina. Sifuru walu tau sanga le matua. Ia o le sifuru walu tau sanga nā le matua. Le ai mai tau ina I sa mo nei e le alo fo I pe la fis whamatalanga langa o whamaumaunga. E tūlanga lo ia I tātou whamaumaunga o lo whamauina le whaamsinonga. I tūlanga o tātou crime rate le iai I vaenga no whamauina. Le majority o I lātou solia tūla whono. Ai maista tu inga whawhitau li whapenei. O se pūlu walu tau sanga nga I lunga. I le tilo lama le mai tau atu I whalawelawe le tūlanga. Se whalawelawe e ui ai mamau. Ai se whalawelawe le o ti ai le loto mo leanga. Ia ona I whanau. Innocent. Lai so le ona I whanau. Ia le ua malelu ia ono tūlanga o le ia ai ele tūlanga ho ia le tilo tia ia te lo ele afo ele o se mea fole tono America ele sa la fole tono America nei fo ni fala veramente tu lai fo I inicio mass shooting sa ia hafi fo I fa na tono fo ia onga ia ai o mea fo le fa no ai le fo langa nga I mana tu lisa ta ia tono la langi ma tanga tala tele o la langi ele tula fono lava le America ho le o la to o la umalos le lava e fina wina na foi tula fono ile anga la tala fenga yo te ia le reta no le titulo atu e nga ila vai lu ai usau ia na titulo ia ile mai tawa tu vo ina I Samoa la to va sia te tu sai mana fala de malo faftai ia vai o Fetalai fo I ma tala ia sau fo mai tau e mesele fa fu ma Samoa o le sa tu ina nju lu ma tanto wata ata o le tia
leo te tauli mai nei I le taimi le nei le lisi o I latou uma lava whanau mo latou tausanga mana tu le a o le taulo wina e vai vai ai le loto whanau noa I fo I le anganga le angai whai uma tatou whanau e le fo ini nisi e pito silina pele loto manganga o mantua nei lo latou whanau le angai au e au whaatava e yona fulu ai o le valu tausanga se fulu tausanga I lantou nei ua mai mauli soifua. Ai I lau tau walu le po ana po se I ofo I le nei tae ao o faitau solo mata solo I lunga I updates o CNN, APC, PPC. A mai se foi o Australia ma lantou ele ngata foi leo New Zealand. Ma tau tu ofisili a masa ili foi le mafau. Ai sea, o le fisili pito o le fisili la walunga le why? Ai se awa tu poile tu langa va pendei o le sau o le tamaititi o lana onga lea sa onga ai la tua ma le fana o le foi no fa no mo matamata il fatala no ina mainga ele APC a Australia o le grandfather o le lilia ia e matua te ile to ina fato a se fulu valu ata usanga o le lilia le ise la isene avita vale e leise la isene ma fai ai ma tu foi America tona ye so la isene e ma fai ona e arwe fa tau mai se la au malosi po se fana vai ane fa fonga ma le tunu ai lua fanga i nga no le lile o le foi la ma tua le wa do iso su enga leo pele ye ni si tu antu le nei fa fitauli fa fefeo na no fa fefeo na fa tanga ona fa tawina la au malosi ia ile nei tala vo o le sofa le lile o Salvador Rolando Ramos ole au le tu atulo na tailunga mo silsila mai mo ale to tele ole la kiki ko ngale le ilo na tale ole tale seko atu ilunga ile seko mumu ole taimi tonu al na le o tau sa ili iso na va no alu tu tonu le fale onga le na tu le na mau mai ya tu ina mai America aluatu ale le maula le e nga foi mo ilanto na matua mai tangata mai mo mai le maua le fala la vele po le atonu le aluatu ale ula le alu to tonu le potua onga la fai le onga to rua na fai onga ta mai tai fai onga o ima Garcia ma Eva Morales o la fai le onga to tonu le potu aluatu ale ula le tofu to tonu loka mal pokua onga ai failo malana fainga fa so sale nei ya mai mawai so fu ona fa na ule tu atu lunga ola to wata o nisi na ila to o le to tele uma le ala le ula to sila mai talo fai tangi le loto tangi u le fatu ya wa fai fu anga ile fai misa wa sa tia fu le ma ave le fu o le fa la le mata upulea mai o lele o la mai pe fa au mai le o le ri le la kiki le se sa o to tu la e tu sa yo me na ye faia ia te lo foi la utala e le se talo le oti ia ai pe sili ha ko fo ile la wala ngo le na umai lava ina o tau nu atu o le leo savili ia manisi o leo felanta ile fala o nga le na fta tau nu atu ma ai ka fanga mai le fanga le ile ia o le foi ngala ve ai mana inisi o leo so le wingo lan te tala pena te fai atu au ta fa so ai le ngai fa tupu mana tu foi vai nga le ai tu tonu o nga miso fa na ma tua malau fa fonga maua e dai vai nga no fai tau atu ai tu langa moli mau nisi e wo ma mai le kiki le na la to ta o ile tu langa foi le pese ka mai kiki e kaure kaukala pese ta mai titi e se hanga ia me fai e langa attitude mean i tu tonu le aonga ia e ui o lai tupu i Amerika langa o lai fo umatu atu o tele tangata Samoa ma Pasifika i Amerika au te ilo le fangufangu a ise au ngā o ta whaasoa e mese mata upu lewa ai e lau tiro whaale matua e le o kilo tangata whaasara lau a ole ai whaale matua tau tuanga matatou matua po a mai le tama ma le teine le aonga tau tuanga po a mai fai mo e siaki po i se me o le fie le anga ua sau ma lau walunga o le vaso le tenei le aso tofi ea o ile por vaso ane le sa fa mamalu ile vanga fo ile le langu piniki e te e tuai le meo le puli
sia ki le tātou whanau ni o tō walo ma mātou whanau. Pele o aveo ngi victims o le bully tonu aonga. Wai kasi le me whapea. Ta te vai atu I tau taratalanga mai ngā lau laiki ia. O le rile na whaiar mele. Pese tamai titi e whātuatua na ina. Pese tamai titi e whaale ango iai. O tu inga vaenga ia te tau ona step up tātou mātua. Ai vai aku seu kama o a fo ile tau fale pe tau le sauru mai whainga lotu. Pe tau maa fo ile le tamai titi ma shai. I take time if I tell no fa na pe lise me o tu pule aonga. Awa e ona tu mai vai. A so fina ngalo ile vai. Mana ia tele le vai ngale o fa so ai lo to fa sia ta se fo ile le ta o le vai. Awa te lo sta silo vai nga tele na. Wa nga futa fa so wa sta silo vai nga tele na. No tele no ai, o te lo voi stil fia ta tu fo mala mai mo. Wa le fa lu ai al vai nga Tonga tupulanga I Samoa, stasilo mata upu. Te tele ina mātou tala no ai, tele I aonga o trainings, whanga solo ma mata upu la walunga lava le tele na tala no ai, mata upu le me tau pulings. Ia mata upu, ia wai mana tuhu, e toa inga ia forms o pulings. Ia o le pulings, ia o le form bitu sili a ona whaititinga tālo ma ale no le temi nei o le toinga pulings le tau saipa pulings ia po le whaunga ina I me o upenga o whamtalanga le social media platforms whaatino I le vaenga whaatia o nausil fia uma le vaenga ai o le tūlanga tāua I o le vaenga le sai tāua lau tō whaasiata tāua I o le tūlanga le communications le o le vā o mātua ma whanau e ui o le tūla I mai America ia ai o se fata ita ingale na o tato tilo I fesui inga o le tūlanga o le soifuanga le technology mas finga fo I le taimile nei ia I le tamaititi o isi ngā mātou hoisu soenga na whai mātou training so isi na symptoms o le mora tamaititi ia le vaenga lai a fia le mawhau mai so le pooling o le tūlanga hoi le ua le tautala ia o se fe fo ile upu fa sa mo hole ele fa yesi tala isi tangata tautala e fa ile tala tangata le tautala ia ele tautala ai ele me lai na mateu luto le mafo we ta wa ile matu matatu matanga matu kaien so matanga matu le fa so hole le fa na ia tu mai la o ngam fa ile si ia mai la o ia mai la o ia mai o ia mai lo fa ia o no si le ia to ia o ngana e fa so mai no ta mai titi se lo wika I ka mai kiki le e sel fa ia o nga me fa pena ia awa o le tau mia I pe o langona fa langona fa na o I lava si tūlanga fa pena ia ona le tūlanga lava le o ma ne ta fa so o mai ai maro ma fa le tūlanga le la to fa ba la to fa Asiata il vaenga le ai me tau le tato titilo nei le the swing of folk technologies me tau ta longa video games o le mea moni o te tau atu I lau tau wha Asiata le teimine nei ia e tilo I tamaiti a onga le teimine o le tele se teimi e mafutanga mātua le tele se teimi na o le fia balau mea o le tama sau e whele lotu uma koe pēk le poko e se sui au le poko lai lunga le telefon a le halmea lai whai ta longa vo le ua e le teimine o le papchi e pula ea mai ti o le ta longa le o le makua ita huli le matua ke le o lona afianga le mafau ia le tamaititi hoi le ua matua e tikta ia le mafau I talonga nei. O le mea moni a taingofia ia na pu e le mafau ka mai kiki o ko inga me ia tupu nei le. Matua ane lole. Ia waila le mafau nga ia tailo ia I nisi tamaiti pe lo uia tilo ia I lo winga lo whamtalanga I swinga pe suia inga. Waile tatu tele tuma o pe le osku e le metulanga le sa ia e le whapea. Ia le tene nei, o tūlanga na lau tō Asiata, e tā ua fo ia le tūlanga o le langa fo I mata upu whapene. Tā ua fo I mea lau tupu mai whafo, ia tamu whai e wha so tai ma le tūlanga fo ia le tātou tino, ne I mea ane wa alu tātou ma whau ngā kai whafo. Ia e le iloa ane, ia o le wā matau na ofi mai lava I tono le tātou tino. Malo whaftai lo whina ngaro malamlama I e tāua mo le whawhangu I mātua e tāua fo I mo whanau ma tāua mo tātou uma. La tātou atu malo longa le tātou proklame fo I mai. Whawau le tā whaasoare ngā teilea. Ia o lo nisi o tala o toma meo lo tupu si o tātou utinu. Ele nei fo I vaenga o le fiafi.
A whai te mo mia o loa mai Samoa, ma nisi o atu moto le Pasifika e peo fiti matonga. E na o le tasi lava le maketi te mo mia, le Tasi Market. Tasi Market, e le ngata I fua whatoanga, e maua fo I ia te ma isi me tau mafa mai le moana. E peo ona uwhai atu, e te maua uma o loa mai atu moto le Pasifika. O le talo le te sila mai ai, numero tasi lea o loa sa palai mai le atu o fiti. Kako karongi ue fo ia yasoi. Maua foi le umala mai tonga. E le ngata ilea, mo ila tau e fia le tātou tama o le whai. E te maua umala vai Tasi Market. A whawhetu langa o whaalawe. E sa o le lei, e maua tātou pusa pisupo. Tu ainga le lei ya leo le pama. Le ngata foi lea, maua pusa moa, I so si tu ainga sizes. Whapea foi la kako pusa siu pipi. Anse mai ngar ka pusa siu ngar whapule mole. Tai. Tama ia mo fara la vergata foi leo pusa pepe I Tasi Market. E maua fo I ipu mo whaalawe, in bulk I le Tasi Market. Ia le nasa moa. A mai ala o na whai umalau whaatau I nei le o danga le Tasi Market. Aua nei e tu muli. Ai alo whai nei o tātou ai ngai Samoa o le whea ngai Markoviti. E iai fo I le lātou o danga ua tā ua le Monogram. E lafo ai tupe mo ai ngai Samoa e le ngata o nisi o atu moto le Pasifika. E tasi lava le no fuanga I te whai ai tūranga uma nei. Le Tasi Market, whale o loi Messi Road I West Auckland, a le ngata I leo Papakura I South Auckland. Can you be my wife? O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sā ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo I lea, mātou te siakiina fo I lau tāwale. Mātou te sapalaia fo I swahuu mo lau tāwale. A whai fo I o vai pa o lau sā, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo I ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, Taupea lau tāwale pe autu. Lua, Taupea lau telefoni I le taimi e utu ina I lau tāwale. Mana tua foi, e matua I whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga I lunga o le Pacific 40, e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pia mo o Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again, and God bless. So e whawhelo I atu Samoa I lau mai moka le dea whiawhia whapeo le whatoa. Maua au tāra whatoa o omi mai rungo le tātou Brukalame. Ia, like, live and share le tātou Brukalame. O lea e mante whsotai ma le sui o le tātou BluTV Samoa. Ia le tō whaia vai na Folasa. Whasoa inisi o vai ngolo tupore ngata I lea. Ia ona inisi o tātou update. Mai si o tātou waturu pele o Samoa. Mana ia le ta whasoa le tūlanga lea e tūlai me Amerika o te lo whela atu tongo o malama mō le toa tele. E mai mo ina ma whaafunga ma te vanga o le whiawhi. Ai se tāme ia tui vai ngolo tutupu si o tātou waturu a me se lau to whawa ai. O le whatoa o vai nei ai le levona mai a tūna u whaitau atu I le atikoro le au mai lungo le Pepar Samoa Observer. Le whaali ai le whina ngalo o le foi le sui whaleata. Le tō whaale ala le pule, rimoni ai afi. E tau atata mai la ufai tau atu. Ta ilo I te osi se, e tau atata mai. E pe fōlinga mai e le o le la, e le mawhai e le o wha mawai. E tau atangia mai e le o wha mawai la ua marita I inga o le vaenga wha ufai. O le sau tau whaafongatu ina, o le hafoi sau tau mai tau I le to inga vaenga fo I le o le whaakea o e maripale mene. Ai le o mawhai o le te mana o e tai whaate ai la vare vaenga wha ufai. O le sau tau whinangalo I le vaenga lau to whawai. Ia, ai moni wa nei tai au le sa fa ile la jo le press conference ia le vaenga football fa tu ia le parti a po le vaenga le pui ia jo tungata. Ia le voi la sa te tai le fiona su te tai ia fonto e pia lo fo ia ma le sunga le fiona fo I por to fa ia le pule remoni ia fi na le ua fa te mai ma pa mene ia ma le foi sa mo wina ia tu la foi sa ta ua fo ia le to fa ia le pule e ui o le ua fa te mai pa mene ia ile mfa ia o na ngungu pe le mfa ia pe tau fi ai lo na
lona tala noa ma le tautala fo I vaenga I le ngā luenga wha opposition wha ai tua ngai ia I tūlanga o lo ia I le taimere nei e ui o laua wha te esa mai ma le nofo I o le palemene ai wha wau peolo na tiu te I tongu o le pāti wha pāti ia ma se fo I o lona leo ia o ia o lai lava e wha tū mawina o ia o se sui o le I tū ngai e ngai ale malo nona winga le wha mtalanga ia pe folinga o leo le a tautua atu I tua o leo le a tautua atu I tua ia ngai lo le tutono le palemene wa le ua mo tapu ia sorry le ua fati ai na mo se taimi le tuma ona sa fa ia fono le palemene ia ile tulanga ia ile mata upu ia sa wa le sa mai to fo ia na ile fina ngalo o le tunu ia tonu e te tau ona ese su ia fo ese swinga ile party ia wa upu o talanoanga ia talanoa ina le party se vai nga fa fai pus fa tu fo ia talanoa ina I mata pula tele o mata upu le no te tono le palemene ia ona la o le ua o le putia nei ua fa te ina fa malo no mostemi le tu mau tono le palemene ia peila tau ia ini fina ngalo fa pena hulia ia sa le tau la ona to e iai ia ma fa ali se manatu ile taimile nei ona o lai ai fa salanga peila go fa nga masan o lai ai fa salanga ni tau ona fa alo ngia ni fa salanga huile o lai tono le palemene ia ai o le tūlanga lena ia fōringa mai lau tō whāsiata. O lai lawa whātu mawina ia le taitainga o le bahenga whāupu whai le tuangai, le HRPP. E leo ia ini suinga taipei o nei. I le tūlanga hoile le whāpe o le a whāse tuangalu ia le taitai, ia ma le whailau tuisi. Ia po le sui fō ia le bahenga whāupu whai. Leo whaasalaina. Ia ai anga I maini sio I lato e sui tūlanga. Ia I le taimina I o lae active, po lae mawhai o na talanoa ina ni ta upu wha parliament. Ia I tusalava ma tūlanga hoile, tūlanga alo ia, ma tūlanga tau loa e peon masani ia ma ta upu wha parliament. E I o lai tua, ia ai, muna ue silfia. Tautai wa ai, lono winga lao le e atangia mai da e tonu vaenga o le ua o mai lo mawhau. Ina ua e whaasoa mai li tūlanga le pia whapea. I le press conference la lea me se fo yo le tūlanga e lea e whaitau atua I le saunoanga lea le pule, le sui fleta. Mua la, o le mela le wo o mai lo mawhauwhau. E sa o la le aki epikopo. Lono winga. E sa o la tuila epa, e li se seanga waa. O le upumoni. E whaafewhea wa o le mele wo tau lo mawhauwhau. Wo o mai lo mawhauwhau me o whainga anu. Po lea ma lea whape o enga e pule ngu. O oi foi nga e ku o le ngu. Pena e whaalo longa mali isili o le nu. A whaate aloa o e male nu. Wha malo lo o e male nu. E ma whainga e aru e whaapea mai sautala. La waru peo ke ngofo mai oilo u a inga mo u controllinga mai nga le whainga anu. E make sense le tua inga mea. Ia e se vanga, o leo pomoni ana la te tala ili tau whaape pau ina fo ilenga ngana. A o whainga anu. Se vanga ka waso uma makai e kongo o whainga anu. Ia ma ho tau le o lantou ma fau tu lo fa fonga malu le tu na tupu le o se tu inga me fa pea o la ue fa te tainga o le o fa ile unga o le tu fa nga ina e to tonu o le palemene ia a matura il fa nga e fa fe la na avelo la to le o le palemene o le fisidi la le ku kasia la o fisidi fo ile fisidi nge le fa nga malo o le fo le HRPP a fa nei la o le o le a fa tu mawina la to tai Fatu mawina marfaila tusi. Ia poangi si kofinga wala vai le luole. A uma nei la na fa le to fainga fa vaenga fa ufai. O ia mamoli el parmen. O ai le to tai le la mamoli to tono el parmen. O city. O ai la tai le la alo mamoli. O ile faila kusi le la alo kusi mai mea. Ai e alo ia ni mei fa fo pe a le a ve to tono le Maota fono. Ia o nei vaenga na mana tuna o le ala o tupu mai na ua mai. Ere whaitau atu ile tūlanga o le. Mahali. Ai sila mai le mamaro le atu. O ma whaasoa besele. Se tu atu ale ata leilunga. Sila mai foi la se i tu atu. Ina ua umar proklame nafi mar whaasoa fo ile asoa nafi. Ai mai se le asoa matu whaasoa me le rumoenga. Mai se fo i resunga tamatai fo mai o le whaato wha manino. Christina la ai. O le political science. O le sa mato tau mawhai whitutu na I mai Folasa o Maota po o ai se.
o ai se na te ono tau ava mea ina le taʻitaʻiina o le HRPP sila mai sa mo i le toʻalima lea ia e le faapea ua le afea le sivaega ia e ua matou tilotilo foʻi i le tulaga o le ai fou atu ua e akavaia kui folasaga ia nai le aso le pia kau mamafa ku le au fou le au inisi o le autu ai ui o lea tapunuu niko liheng ua leva sa sui palemia minista o tupe i tausaga ua tea loau teneti posola ma le malo keneti sio tasi lea toeina o toeina ioe ia faʻogā le upu le faʻogaso o le taʻitaʻi o le ituagai aso ia o le lauia tasi lea ia le afioga foʻi ia loau ia o le matou tama le oso mai manamakou kama i sakupaikea ia le afioga ia lautafi fio se lafi avea ma minista tele o portfolio maululuga le malo sai ai ia i le fionga ia lautafi fono toe o loo tulaʻi mai le taimi lenei avea ma sui taʻitaʻi o le loia ia wailoga sui palemia sa fai ma sui palemia i tausaga ua tea ia tasi lea o lauiʻa foʻi o loo iai le ituagai le taimi lenei ia o le fionga ia ala ia sa ia po le fetalaiga ia mo e faauauō lea faamatuainu lea sepulona mo ananu sepulona tasi lea o i latou nei o le tautilo o le fesili la fagoiga la ua afia foʻi la nei tagata i taʻitaʻiga noiga i le imasesi o laʻu lea faafesili atu ia o sou foʻi finagalo faalia e mese lonofo ai Samoa lona uiga o ia lama sesi ono avea i le faatuatuaga ae faamata foʻi o le a se finagalo o le a se finagalo i latou nei e faamata i talia gofie la le toʻaiga mea pe a tata mai nei o le a le suia le taʻitaʻi le suia ma le failou kusi la sou finagalo vaai ia ni sau tailo iai foʻi lau foʻi sou finagalo ma le finagalo foʻi o nisi totele e moni au i le tulaga lenei ia o le mea moni lau foʻi lau tofā siata afai ia o mene o faiga faapufai vaega faapufai ia o lai ai le sui a faipule po sui foʻi o le faafalitui le tofā le mafai ai ona latou faia faaiʻuga o le fesili la afai o laua silafia uma e sui ia o le vaega faapufai le tulaga ua o iai e te tau ona sui sa latou taʻitaʻi e se ala e nonofo ai o latou e faia le faaiʻuga o i latou e filifilia o latou taʻitaʻi e pia lai foliga mai i le tulaga iai le faafalitui foʻi ma le vaega faapufai le HRPP e le o iai a seisi o gagana e le o iai a seisi o mafai ona faatuni manatu atonu o lai aina latou manatu e te tau ona iai ni suiga ae le o mafai ona latou gagana foʻi lea ma latou talanoa ia faina latou talanoaga i latou fonotaga atonu ana faapea se tulaga faapena o lai ai tonu o le faafalitui ma le vaega faapufai atonu le ua o ma le taimi nei ua iai se suiga ia atonu foʻi o lae e iai le mafaufau foʻi lele ia aio se faaaloalo Pati na ua silafia lau tofā siata ia ele faitoʻatasia se tonu ia o taʻitaʻi foʻi ia i totonu vaega faapufai ia o mea na e autasi uma iai se pe a ua malilie ia e sui o latou taʻitaʻi ia ae peia moni a i le tulaga lea sa e talanoa mai ai ia o le vaega lana e tau ona tilotilo ai foʻi latou ia pe a fai o le asa latou tilotilo o ai o le a taʻitaʻia le latou vaega faapufai o ia le taʻitaʻia le latou i te tonu o le palemene e mafai ona representinga le latou le HRPP tonu le palemene o le mea tau ona latou talanoa ma faasoa ia ma faali foʻi latou manatu filifili le latou taʻitaʻi pa te tulaga ia i le esa faapena foʻi ona faalisi manatu le tofā ia le ala i le pule ia e pei oni ona manatu faalia foʻi le faalaua i tele ono sona lagona sa le mafai ona toe sao se sana tulaga foʻi le lo sana upu i le taimi ua mae ona pasia ia le lafo i le faatūā le ala na toe sao e tua ma toe pato le lisi vaega sa mamafa i le talanoa foʻi ia le tofai le le pule le upu sa faaaogāina foʻi lea le tamaitaʻi palemia seʻi ma le aʻa seʻi ma le aʻa le upu lea sa pei sa mamafa ia le talanoa le tofai le pule e pei e faapea la le faamatalaga e faisina mamafa tele o le saunoaga lea le fioga tamaitaʻi palemia afua ia i le tulaga foʻi lele o mea o loo tutupu
e pe o lana whawinga ina saia whawinga ina e whapea. O le ua sele mamalu o Samoa. Ia, i le tausanga nei la tonga lona o le sifuru tausanga. Ma ia whapea mai ei. Ua tau i masui le whainga malo. Ia ma ua le ai se file mua le tunu. Va ai le winga wa la ve fa e vitela ile va ngale ai le fenegalo fo ia ma tu olona lava le fenegalo pe ona e sau no le tai pale lo winga la e tau tangia mai so do fenegalo a fai wa tu pure mele ia tu le pa maia lo winga wa to ele ai uma Samoa anto pi tau tanta mai fa pena fo ile e foringa mai a wa tu pulo mela le tai yo le tu ngai tu pu ia o se ilo mamalu o ai tonu le e mamalu o le fisili le lai tau fo na malino mamalu blama o ile e mamalu le taimile nei o e le HRPP mamalu po o e le fasti mamalu tato walu tuli o upu pe fo yo na tau fa ya tu se tala na mua tu lai e ai le ipasia le lafo ta sila vai nga no tuli loi na o i fo tata tau loi e mo mi o tele longa fo mo mi fo e le suyo fale ata le tu ala lo fale ata i lona lava le tu malo o i foi ni to i ina male o foi to fa e mo mia tele le tu ala lo lenga na tu lai ai faila na tala wa au le ta e au le kai le faia e le pasia sa fa pea e pasi mua ona faile o le tala o le wa au war ko ka ai le iau se ka o le longo antu po la me o le antu e wa o la ina fa wa la le ta ona o le o tilo baile pale mene mal fo fita lai mal malo wa si ita wa ila le si upunga e mafua la ngau le ka o nga wasi i lauta e yai le lenga kolosi or ka alongor kirikiki wa upune mo mai falanga ma kirikiki e yai le lenga pe e le meta o lenga kolosi sanga e kolosia e mafua la nau mai ona wa e kolosia le lenga le fatu ai fo i mo le malam la anga ai mesela o le uto fa fo i mai la na folosanga fa bea o se i ma o le ale tulanga o se i ma le a ma tulanga uma ia wa le ise mamalu ai ese la le vaenga va ai vai ane fa fonga la tunu ese le vaenga no fa winga nga ya ulanga na manino le sau no nga le fonga le tamai tai pale mia na ia sau no le vaenga le se i malea ia fai ya le fai unga le aso le nei o le fai unga nga ese i uma ya mai si mea pio ia ka ki le ala e le tatau ona toi tupu mana dua a tuli o e lo tama vai ane fa fonga sa mo te alo vele le vau le mutia a e la ku ngi vele fuki e o kele lo po pala lo di mama misa vo ile le mele tau fa tu a tuli tu nei a la tu to ina va ku nga nga fuki le mele nga fa ya la e maule a e te loa kaya foi ko pala lo ki rima kala kaya ko pala o le winga tonu la vale na i lo utali tonunga o le fa winga nga o sa no nga palmia e ala nga ole fionga tama tai palmia e ya ile tu ai nga fa to fala inga le na a le lau mai tau malo a le lo loto fo ile tu ai nga to fa e te avea ia e te le mala fo i tu langa o sau no anga le anga sau no mai mare to fa manino mal fa to fala inga fo ile e i winga lo loto upu ma tu langa fa pena ai to fo i mai la le vaenga o tanta tala no ai nei ile tau sa ilinga o se tai male le ai fo o se si ono lo no winga se o lela wa ya ma pe wa le hotel mai ale le sau no anga le aki ko pola le ya u lo talinga la fa lo wa mai tau watu ya foringa mai la sa ola e te irola e sa ola ku lepa o si aula e ma fofo lo fa ya tu fa pe ma utele fa pe nanti ma tu langa fa pena va ai na tanto HRPP uma tasile nei panti na pele le fatu eyo ai a faila o le mafuanga le nga fainga ka mai ai la tau sanga ele i suia lava se tai ya ta fiolai ta fefe ia talo fai fo ile tau tinga na isi o tamali e pa fa yo fa utanga le ta te vai tu le pule fa pe mai e le ku sa peli ka ma wa kau se vai ma ya mo sina taimi po la fo ile umi ya ale me fa ya na fa ton mai tua ya fa tu fo e te le u po le tu no ya le vai ngale e foi nga na la tu no ele pule mai kurnu eyo ya na o me fa pe na fa anta fa pe ya te ilo ya ili tu langa o to mai si o tanto tu no vai ya sao le ma lo fa so lo to fa Asiata moni fo i le vai no le so no
ia pe o manatu na le ua lang hane ia le pesa e fetalai ma sauna fu ile tulanga le o sauna nga mo siniolo le safa tino ina fa pe ia le isi i le bai nga fa bu fa ia nga va na te le ana te ina le fu bai nga va bu fa ia wana o le latu ta yo le ia te mina nei ia tonu fo ia nga fu nei fa so fa te kuma natu e fo i silava enga la fo i vai nga fa bu fa tulanga o lo ia bo le moni lava ia o le tulanga le ia le te mina nei o pepese ia le tatu tenu ia ile tulanga ho le ia o le tilo ia i me le tu ia was o le moni ia no te fa na mai ma soifua mai nisi o ilato au ale le ngo sa ka fa lo ngoi al HRPP to asuina ia la te fa lo ngoi le tau sanga le na te ai pe wa ma sangi la te fa lo ngo i le parti ma le vai pe o le ala na le wingo le famtalanga le ala wo ma le temine wa ile swing wa ma tu fa ngo fia na li liu e se ia ma fa tanga te folia ono le tulanga o le sa la tu fe ola ma soifua mai ia ile tulanga ia o le tulanga na ile tilo fo ia le lautele ma la uia mai taune ina fo we sila tuilo no pengo famtalanga i la tu e mai la tu manatu ia ile tilo fo i le fo vai nga fa pu fai ia ono anga fo lo fa lia i fo no uso le palo me ma fo no le tatu tenu ba lo fa tai ai tatele mai ese ia o le fa te ingo le wingo lo tala e ta ma woilo fina ngalo ma le ta o le ta fa so o te fa tu lo tala le tu no Samoa ese mai lava ia tu no uma o le wingo lo tala e le ta mause i tai se loto ses la kala mongiangi e fai mel palang nga onga Rusia ma fa fa o palang ia ki oi fiu e poang ia apologies bla no more ai ro tātou Samoa e ile mentality le ai fai ngo fia ngai fa mangalo si fa tola uto mai fa te inga le ta me i role i sia update a uto mo fai mer se furu paseni tele upuno vai to fai tanga te si suile ma ma to la to sifo ali man suita mai ta e ke le tanga ta vai se ri fa ma ki ale ve se me ro no to op to sa lo fia fai pule o le ama le ai te lo ina o ma na fa to ma lu suanga ngol paro o yo le fono le fai nei Tasi al sa no ngali male manu fo le meleng fai. Wel telo tangata o tala noa to regain le respect ma ko inga kingala ia ka ke momia. Ko inga sui la ia momia. Le winga na la tala. E ke lo ala upumoni. Anga o fa ma wala lo le le pu. Le upumoni ale la tala. E yo. La nga ifo yo pito faleata. E yo tu e ia ingo no wola ifo faleata. O isa uno foi mo wa o ngai pesenga. O le winga la tala. O le tu malo le tasi le tu malo ya o ye ya mio e fa fonga fo le malo lo telo le tu le la ngai upunga ngo so me aflek o le winga na me o me le e fa ta ya nga ma winga le totele ai ya lo ta tulunga na ana fa pe wa ia wa fo ile le pu le fo i lona loto me tulanga ia la se o la lo mo wai malo u yo le la vot wani sina update le nei a solo to fa vai ma fa soa lo to fa Asiata ia o telo ia ele umi ani tali puti o telo le fa la tele ino li puti nei o la we lungo le tato Facebook lo no winga e ta ona sia si lungo le tato Facebook page ia le BluTV ia ne fai ona ma ia ta o tele nga ato ia tato li puti o le tom fai fa ilo ato ta fa tato programa to ia ia tato li puti mo le mai on felo ia le pulenga ia ale vanga foi le usapi Universite Pasifika la mese foi o le tato pulenga tis pasita loa ma failonga e tala no ina ia le tulanga foi o le anga ilunga o le fa le ia atili o tulanga o onga mese tu si pas ia o afo o onga ne ia lua mese la bola onga le Pasifika sote ma to foi o le ma foi ona filo le afo le anyway sama le usapi ma ua ia le fa mo o le ama fai on tu le prokala me foi le agriculture ia le fai le usapi i tu tonu o le prokala me le US ia ba mon tu ia le US termine lo isa la tu prokala me fa na o le usapi lo la tu prokala me le me tau agriculture bo le mai le agriculture ia le la ua mai on tala no
o le wha moe ina ia mawhai o nā loa ia le tūlanga o le o tusipas ia o loa o ngai whanau i Samoa nei maise o se fia fo o le paule o le university e mawhai o na alo ia na tusipas ia tunu kafo o le university le Pasifika i saute a o lona toi whaalelenga ia mo le tūlanga voile le o le tau mawhai na ia whaalele ia tili a onga le ua mafuai o na ile filo inga ia se mai le si vaenga o le vaenga le tato remittances ia po tato tupe maua tupe lafo mai e tunu kafo le tu te lafo mai e tupe nei Samoa mo tato vaenga o whamawina ia le o atu le ono salau mo le wha a ono salau mo le ono tesi ma le wha miliona le tupe lea na whamawina lafo mai e tato vaenga o wo mapaanga mai e tunu kafo i le tausanga le aluafelu tas no whamawina ia lona winga o ia le sitia mai o le fa ile le ono salau mo le ono mai le lima salau fas fu mal fasa ia le luafe fu mal iva a luafe lu fu ia lona winga tele ala le sitia o le tulang o le fo ile au wina mai le ati na ile tatu malo ia i le tulang o tupe ia tu te so ani mai ai ia o ati na ai tulang o ai no mai kale si a tupe fo le alu tonu o tamo fainga le al tatu malo ia le ati na ele tele pono ke ti tele al tatu malo ia wa Samoa ia o mai le vaenga mulmuli ia o lego mai ona faifelo inga Samoa ma le tatu on pasafo ia lego mai Filipilia ia le tofa ia fata Brian Kayo ia lego mai ona felo ia le tofa ia fata ma le Koban Silifoi ia le fionga ia maunga eleti maunga ia le tulanga la le fatala no ai o tulanga toi fa le ai le sotanga ba la lata le mal fa pa anga o Samoa lua ia o vaenga tau ala mo le utala noina o le tulanga o no fenga ruenga o fe malanga inga o tulanga o vaenga fo ile o le tari atu i fafita uli le pe ona yai ya swing o le tau ia ma le tulanga le o le COVID-19 ma le iva felango ma yai ya Samoa lua ia na mo moli fa ia le to fa ia fata tu chai fo i male talia ina fo i le pulanga fo i ma se fo i la fu fenga malo le tatu so tua on ia o se fatala ula ale tatu fainga malo i vaenga te tau nga lue fa pa angai ia e pe on u taua lau to fa siata o le au te lengo tatu li putin le tau on fa tatu ia tatu updates ia asia silu le tatu Facebook page ia le BluTV ia me fai ona e sila ia ona kilikile lu le tatu link me fai foi ona anga i fai tau liso tatu stories tatu tala mo fam sinonga tala fa po kiki o fainga po fai malo tala talonga ia mai silava tala o meono tupu lava le roto i falo Samoa lunga le tato Facebook ia ona fasino le Facebook o e talo le siste puna e talo i tono le website mo ia unanga na tato falo tele no tato tau po tala mo ina ne fias malo fa tele lo to fa va ai ono le tante mi fa tele ta report ia ngata foi leo le fa so ile de yaso ia ve ia o se fatu se ulu meta fo lau fo ia wale a fa fo maua ia au nga mo ilanto we au nga ia a fa pe fo ile so na ta u ile si to tele ia la fo ye fo nga ma tele u le fa tai mo lo tai mi fa va no ia ta to fe lo ile so ta mo tali poti mo mo le fia fi lo fa tele tu ta tu ofisa au tu i Samoa me so le fionga la una fo sia mo le tanto team le tai mi fa so fo ia fa so fo ia aftai ia fa mai adu le tanto Tautai e proclame pe a mai atato fasalo fa business nei. Hi, my name is Sora and I'm from South Auckland, Manukau. I attended Auckland Girls Grammar and now I am here at OCA. My dream is to help Pacific Islanders build affordable homes. I came across OCA on Facebook and I saw that it was more hands-on. Now I'm here. Gained a lot of knowledge, gained experience on tools. Something I was amazed about was the floor plan. Once you build and then you look back at the plan makes sense. So there's something I learned from OCA was how to read plans. Taibera watile ua toe lua minuto re talo li tu lai fitu tale fitu dato fa mavai wa lava fo nei orio le nei fiafi io e Samoa
malo le no sai malo le fa to le to mai ale fa tala noanga ma le sui o le tanto BluTV mai Samoa le to fa va aina Folasa nisi o tala to nisi o me o lo tupu le gata fo o le lalangi e mai si o tatu butunu u Samoa iyo ma no le fa to ya gata fo le o le tatu a so te inga ma le fio ka minister business mala manuia telenga Leatinu'u le fio fo ya fa muina wain so yalo ya ua tele lava fo inisi o vaenga e te tau na fa manino ma fa mala malama iyo ai mai se ali sau no ngale fio ka te mai tai pale mia o te tau na se i malea iyo a e se i malea a se vaenga e te leto e mana o to so solo ka kawalanga sau umai lunga lea iyo ia ai sau no fo le fio ka minister lo winga la umana se ilea ia kapero mare palaka Kafifi. Mole tolo fanga por klami mo to uma lava fale o le tua se la manga wole tauta mali la foye fonga va tele ia ole no ngol por klame ia ina ia logo puili a wa ole soi fuanga le nei ole mala malama ole meta ole awange e alfa pea awange e kau wa ke kau aku e po ole uno kamalea e kango aku o e umire ulo le lilea io fa pele o ese dia le lor kamai kai ole alu au tong solo e le sona tonu unga e a manino mala malama me uma ia ona faile o lo fa misinonga e pe ole upu e mansani ona sa uno so fo ile te fono le fa to ile to sa motas fa masino mai oi lo winga la por kalame ya me se fo yo fa metalanga ma vainga fa pena ia e a ona lau manino le fa fonga le tu ia alfa unga la vaia ia e pule staff nei e fai mai o Samoa wa auto ia e pule ai le fai nga mahlo pe ona sau no tai o le pule o lo itangata te urunga proclame mo le tolo fanga se utamala ma futa mai Samoa Vaoliko fa le marutia yele me se fo yole to fine ya nga solonga me se fo yo o tau eu ma auto uma ina ya lipanta ia ma o ma pa anga mai na ona to fa mna tu mo tanto wa tuinga io e wai po fia ke fia a ye ale ai so kui fai e le fenga du Samoa io a fa pele fai la vau tui pui a o le te sa ni malanga mo Samoa e ele tuinga le Australia taiao ale Pacifica Family Health Group e na le Pacifica Market e le tau le vanga ele tolu le fia filo do winga te alu flea market le ile Browns Road Manurewa e te tifa ia ina a umana failo tui pui e faliwa e ngā ruafe ko ai marapapa ki uwe vela lava ia ole si fo i tu ola le maa ngai o vaisalo ma tūlanga o mea tau mafa whapena a whape te pisi le aso tai au a wane i ngalo le vaccinations a le whelo whani Samoa i le aso tōna i nā i le taulanga whaatau mi mangele drive through ma le walk in ronor tamalale e mwhaina e latu i lau ta avale ia ole ale tūlanga ia i le lono wale tau ma tūlanga whape nā malulu vevela pe afa fo le malulu vevela ia e te ala tula fa tau no ina lo tui pui fai e matu yo le fulu fo ilea mo le swing o le tau ia fa pe fo i wa ele la valu inai mangele tulanga le tau ngata le pensini e ye fo ile si tu inga le na da o le rally your village io rally your village e le tulanga fa tau i o tara kamalale ele se drive through it's not a drive through it's a walk in e le tong onga te tonu level le tulanga fa tau le center shopping center a Otara ia e maua i fo inisio tātou incentives pe yo pepa tala o loa pepa e utu ailu ta vale tūlanga mo whapena maua tau maftanga ia ua e whai fo i le flea market ki Otara i le aso tōna ilono winga e i tu winga fo i mo oe le te tau tu ofisili po whiani no whanga whai ngofie mangele Otara ia au le aso atea o inai manurewa i le tūlanga o loo ta oto mai le marketi fo i lea ia auri te le tua share lor tātou programe mo le tōro whanga mo oto umalawa Fela ila so tai au tau lungo tau te iai. Ai mo le fiafi soifua mai manuia.